afaan keenyallee garagara ta'e yaanni keenyallee garagara ta'e biyya Itoophiyaa baddaatti okkaa jiraanne walii yaanneti ammee wanna tokkicha sinittima maalat sinittimu barbaade ammanu ijoollee Itoophiyaa hannu barbaachisu tokkummaa ummanni keenyas akka naannoo keenyatis hannu barbaachisu ummata tokko taanee garaa tokko taanetu amma fakkeenyaa mee amma wayit sirriitti agarsiisa maalat sirriitti agarsiisaa amma koo tori qubaa qixxisiin alaala sirriitti qubaan leentaati yookaan ispiriituu kan fudhanii hidhamu jira natti fida ispiriituu qabdatu duwwinattaa yaa ta'u amma tan hin laaltanii yoo tuunni keessanuu laaltanii kopheertu laaltanii sirriitti meedhaan tokko kottuu natti godhe gaarii dhalatoo amma wani sirriitti barbaade tokkummaa jechuun maal jechuudha Itoophiyaawinnatiin jechuun maal jechuudha hoo jennee amma kophee lafa dhoofte tana obboleessa kiyyaan koottuu irratti kennee nan jedheen jennaan immoo iyyuu sammuun isaa ittimeet gurraan dhaga'eet lukaan deemeet harkaan immoo iyyuu gadi jedhee kaasee natti kennechaa maal jechuudha gaa amma tana hanqurte tana lafaa kaasuudhaaf dura ijji argitee gurri immoo iyyuu ajaja hin dhaga'ee lukin immoo iyyuu hin deemee harki immoo iyyuu gadi jedhee kaasechaa kanaafuu hundi keenya hanqufe sadis hunduu walta garaa tokko taanee akka nama tokkootitti garuu hundi keessa sirriitti argaa harki garuu harka malee ijaamutti Senegalee nan dubbatu godhu Senegalee hundi keessanuu harki harka malee ija amma harki afaan qaba harki afaan kun ልብ በሉ እጅ ቋንቋ አለው የእጅ ቋንቋ መዳሰስ ይባላል ምን ይባላል የእጅ ቋንቋ ተናገሩ ከኔ ጋር አንድነት ምን እንደሆነ እንድነግራችሁ ብዬ ነው በደንብ እንዲገባል የእጅ ቋንቋ መዳሰስ ይባላል የእጅ ቋንቋ መዳሰስ እንጂ ማየት አይደለም ገብታችኋል አይን ደግሞ ማየት የሚባል ቋንቋ አላት የአይን ቋንቋ ማየት እንጂ መራመድ አይደለም መዳሰስ አይደለም መስማት አይደለም ማሽተት አይደለም እግር ደግሞ መራመድ የሚባል ቋንቋ አለው የእግር ቋንቋ መራመድ እንጂ ማሽተትም አይደለም ማየትም አይደለም መናገርም አይደለም ስለዚህ አንድ የወደቀችን እስክሪብቶ ከመሬት ለማንሳት በመጀመሪያ ደረጃ ጆሮ ሰጥቷል ማሰማ መጀመሪያ ተናገሩ ይበደረበሩ ተድማማ ከነዚህ ስርቱን ቆዳ መጀመሪያ ጆሮአችን ሰማ ከዛ ይቀጥልና አእምሮ ደግሞ ምን አስተላለፈ ትእዛዝ አስተላለፈ ሂድና ሰው የሚል ከዛም በኋላ እግር ተራምዶ መጣ እጅ ደግሞ ራሱን ዝቅ አድርጎ ራስ እኔ ላይ ነኝ ዝቅ አልልም ሳይል ከፍታውን አጥቶ ዝቅ ብሎ የወደቀውን አነሳ ማለት ነው ስለዚህ አንድ የወደቀን ለማንሳት አይን የማየት ቋንቋዋ እንደተጠበቀው ነው የኔ ቋንቋ ማየት ብቻ ነው በዚህ ጉዳይ አልተባበርም ሳትል እግር ደግሞ የኔ ቋንቋ ማየት አይደለም መራመድ ነው አልተባበርም ሳይል በአካል ዓለም ሳይቀናኑ ግለኝነት ሳይኖር ሁላቸውም ተባብረው የወደቀውን አንስቷል አላለሱ ተባ እንባርሷ መስግኑታ እግዚአብሔር ይሄ ማለት ግን መቀላቀል ማለት አይደለም መቀላቀል ማለት አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነን አንድ ነን አንድ አይነት ግን አይደለም የየራሳችን ባህል የየራሳችን ቋንቋ የየራሳችን እሴት የየራሳችን ታሪክ የየራሳችን ማንነት አለን የሆነ ሆኖ ማንነታችን